Mizo novelist hmasa BIAKLIANA CHANCHIN TAWI BIAKLIANA hi apa chu Reverend Liang Khaya ni a anu chu sai twal lal do ro ta fanu ngur chhuani ani anu le pa hi kum sang kha zakwa som paruka anin neya August ni somni paruk sang kha zakwa som pariat khan BIAKLIANA chu Reverend Liang Khaya fa hmasa ni turin mission veng aizola alo pianga kumnga mi le kani in anu chuana thi san tatlat maya amai ro chu apa hian anu naw ngurliani chu nupuya anei ta ka wangin fasha chanchang lovin enkol na thatak nuaya aseliana minun moi hoi hom bingwar fingwar khotlang ta na mi in pe ramle nam mangai em tleirol fel chanchin nga le pathian tri tak aron ni chawa anau panlaya tanga uluk taka enkol ani na chuan adam chung toite a anun akhal ngil thale ati thei ome nau pangte ani lai atangin mi tai matak athil ti lam chu mi puitling te anga ti tak zeta ti mi ania kumsang kha zakwa somni pariat khan sikula zirna mu malpo nei hau lovin lor lower primary examination abeve a ati thale nge kumsang kha zakwa somthum pakhata middle english azole a akum le a silchara high school kalin kumni emo a om mana zirna thazok umin shilong lama a in son le a kumsang kha zakwa somthum paruk khan metric chu first division a apasa ahun lai ngai to in nam dangkara chu tiang din hmuna hau thei chu a chuan om em ani Intermediate of Arts IA zirin Calcutta Cotton College a alut ngala kumsang kha zakwa somthum pasari khan thatakin IA first year chu azowa Cotton College a akal lai hian a thian pa zai rema Reverend Zaire Manita nen Louis Memorial Hostela an omduna phur takin nakina BD ti an lazir zelanga pathian rongbolin ramle namtan theito panla chwa zelang chuti ril rupu in thanem ngai takin lekha an zir china ma se BIAKLIANA chuan a hun lai nat na tri bai om tak ati dam ngai na an la hriat lo ngor nat na TB avei tamau maya ril runa takle she tak chungin azirna chu achol san lo thei talawa shilonga in enkola a om lain ngornat na vei ve tho mizo tlangwal chuan om ve bok ta chip khwa chalching vunga fapa Calcutta Scottish Church College IA zirlai ka pleinen anin tongta a din mun in ang ve ta chu anin kop chho ta zela ti chuan vairam damdoi in lama thei anga anin enkol nu in ma ni rama Manil chile kwang te zinga in enkol chhun zom turin thin na tak chungin zoram lam an pan alo ngai ta a September ni ruksang khat zakwa somthum pasaria Mizoram lam panin Shillong chu mit tuine nan chwa santa a September ni sari sangkhat zakwa somthum pasari chonu dar khata silcharan thlenga sap Dr. GG Grozier chuan alo endun nge silchara chuan rei cham lovin Mizoram lampanin tlong luidung an zo chhole ngala a thian pa ka play chuan a diarrhea September ni som pasari sangkhat zakwa somthum pasari a ti hiana ziaka kapa hovin mi paruklai zing dar kwa a sai rangan lo thlenga mi somthum lai BIAKLIANA zon turin sai twala tangin zing dar som vela an lo thleng boka kan pahni chuan min zon ngala sikul nau pangle training ho te po in an tran puya durtlanga min zon tlang ngala tlaida ruk vela kan thleng ti in durtlang damdoi in an lu nu hian ngornat na vei an ni miawa wangin damdoi in wat pa ngaya an omve rem lova ka plene nan omdun na turin damdoi in sira ashanin in te an saksaka aminga in te thoving an wa ta nge he in hi tu tlo ma an phal lova he in hi tlo phalani lo atlo kan mu chuan a poi hle ang mitin ta na thaturani ti in damdoi in ho tu ten shatir na antar nge ani he in te thovinga hian BIAKLIANA chu ka pleinen chuan hun rei tak chung an cheng dona har satna thumun tok tuizong in ang ve an ni a unaw ang chia in an om dona BIAKLIANA chuan thatlama panta ka wangin sai twala omdam turin hrai chho ani a hun engi mo chena om nuwa thatlama panze lawangin kumsang kha zakwa somli pakhat khan achak perthin pathian thozir turin Chera Theological College chu apan le ta a
apa nga pathian rong bol tu ni tum tlat thin bidi zir tum ngar ni a ngornat na ave wang chuan adu thu sam anga om thei talovin LTH azir ta a ma se reipo a om ma in anat na ngai bok chuan atlak buak le a Robert Hospital Shillonga October ni som pakwa sang khat zakwa somli pakhat khan kumsom ni pathum mi lek ni in mual liam ta a arwang hi jayo thlan mual Shillonga phumani a athlan lunga chuan ti hian in ziak BIAKLIANA college student P August sang khat zakwa som pariat TH October sang khat zakwa somli pakhat hei hi shat ring na lo chang se lalpa rong bol shan tum wal tha chatuan cholna a akal ta e sakming chul lo tur lal BIAKLIANA apa Reverend Liang Khaya ti in ni e apa soi ang hian zofa ti zinga thule la in muna chan chung chu BIAKLIANA ming hi adai to don lawani lekha chiar le zia ching ma pol takani a middle sikula kallai changin sap thon thu ti chiarin English poems te po a chiarin alet lingnual boka kumsom pariat mi orani in kumsang khazakwa somthum paruk khan Guwahati Cotton College IA azir line HAWILOPARI ti thon thu aziaka chu zo fatin Mizo ir om chuak novel kan nei masak ber alo ni ta ani chumi hnu kumsang khazakwa somthum pasaria LALI ti thon thu to ya ziak le a chu Mizo ir om chuak short story masaber ani le taboka heng le khabu te azia ma hian Mizo ten thon thu Mizo tong nge ya ziak kan la nei lawa kan nei ve chun te po sap tong atanga le lin an ni hlom inte thovinga ka planen an online chura chanchin buan chwa thina chemtat rota chanchin aziak bok tin la engi moza ta phwa a sap la thatak tak Mizo tong in a let ling bok ahla phwa le lin te hian sak le sha tan hlo le thin chungkhwa nu leng ruat sa in nei na alo om ti po hi sengki thluk ho a athu hi a phwa ani akut chuak then khat chu mu hlei theilo ani ta a apoi hle engpo ni se BIAKLIANA hian Mizo history a mun poimo taka changkum khwa to nge yang le BIAKLIANA hi mi zaidam nung changmoi tak mi hne thei takani a mi te ngai nat le za em an nel viau loi si ani saitwala online khotlang tan na poimo taka thoka thalai te shwai thatur pol Boy Scout Rover Scout Wolf Club Bluebird le Girls Guide ti te din chuak tu ani a thalai pol ti a hawa an din phei chu a hlotling hle a YMA po saitwala chuan kumsang khat zakwa somriat nulama ading ve chawani thon thu soi le zia thiam takani a ama ain chiar zaw boka athu le hla angai nom thei le a om to na a chuan an kil bial lai thin ani mi bik zofa ti ta na hlu BIAKLIANA chuan kumsom ni pathum or chaw a hring nun zin kong chu lo zo ma se ramle namta na a thahnem ngai na le akut chuak te awangin zofa te thin lunga anung reng to don ani